Okay, it's our day one. Izolo sifikile and then sakwenza konke now. Sizobona sokhuluma nama-artist ethu lawo esize ngawo lana ezimina ngumleli wakho uzwayo i-choreographer ne-tour manager yabo. So now into engizoyenza while I'm talking nizongena nibabone and then ngizongena nabo ngicela ukukhombisa nje for now la behlala khona eAmsterdam ukuthi this is la behlala khona and manje we're getting ready to go siyomita u-ambassador lapho bezohosta khona but for now ngisangene ehotela lesisebenzisayo nizoyibona insizwa zakithi ezigezayo ezinhle zizohlangana nazo nje kumanje light our reception la sikhona obvious phela ngoba bayi-east basebenzisa i-5 star hotel ababhukhelwanga noma ikuphi. So now ezizongena insizwa zakithi stay tuned belizwe balandeli babo ukuthi bazokwenzani nini manje njengoba ngipromisile nazi insizwa zakhona cenila sengifile kuzona qhuma Chibusi right bafethu sanibona Afrika mahle hayi sanibona sihambile la samba amazwe sikude le pheshe angazi solilwa le ngabaselana so nje lasikhona siAmsterdam nje sizojabulisa abantu balaya ake ningithathe nje from the airport yaseShaka ukuthi nilizwela unjani uhambo lethu yabo nokudla waselokhuzo wasebhanoyini yonke into ake ningithathe ngizwile ningixoxela mina ngihamba nani but ake ngixoxela abalandeli benu. Ayisiqinisile konke ngathi sizoshaka ayidadwa ama-hour phela 8 9 siyathi do pass eDubai aphinde aqhubeke yathi ama-hour 7 hours that's do pass Amsterdam siyofika la saphica imoto engishayela ka left asithathu umpondo wazosaphala vele nini left yabo ase ngiyiphusha alaba hotel noma bhayisekile akhona ngaphandle ngicela basasaba mthandeni thatha amabhayisekile wathi siyashova manje moto siyashova manje akhaja ngonyaka sisawubona ambassador emzini wakhe ngoba nje bafethu nazi sila simele South Africa ngoba sila sizorepresent yabona mali siyiphathayo ukuthi siphatha inhlobo nemali siphatha ama-euro yabo yabona le mali mawuyishintsha ngakithi ikunikeza 1,500 euro oyi-1 ngithi 1,500 wase South Africa ikhavela bayazi ikhavela no kodwa serious njengoba sila zome South Africa ikakhulukazi kodwa abantu bakaMaskandi ngoba uma senze kahle la ngifuna nizwe kahle uma senze kahle la sasivulile amathuba nakwabanye basazoza la sesolo size ake nje mthandeni vele sokwenza kahle sesolo sabo vele ukwenza kahle mfowethu umkhuba wethu ukuthi nje ngoba besingakazi senze kahle ngapha besingakazi sikuthole ithuba so njengoba sesikutholile ithuba lokuthi sihambe sifike ngapha vele sizokwenza kahle lokho kuchaza ukuthi angeke isastopha into ukuthi sihlale size ngapha abantu baqhubeka bazowena usuvulekile layini abaculi bamaskandi laba abama-latest hayi sisibavulele bangena bavula kuze ekhemisi bafowethu sengithanda kahle nje bafowethu uphuze ekhemisi wavulela abaculi base-South Coast thina sizovulela abaculi basothukela ukuthi bafethu nayo indlela asihambeke siyabonga kakhulu ngiyezwa ukuthi nondabuze kwayo kodwa umuntu ungayedwa ubani akongiphi igama lakho nje igama lami ngumthandeni nguSibusiso Sikhofa Manqele mina igama lami ngu-Ali igeza la kaMgubeni elimnyama elimhlophe ngenhliziyo uthule buka Jikijelo sibongisele kamama ngubaba phela abantu mabezwe kamjikijelo bebecanga ukuthi igaba cha likababa lelo umjikijelo sebosibongisele kamama sekuba no Robert ngubaba ubhuti Robert. Okay bathembiseni abalandeli solibe siphusha lama video nje silibe kuze bayabona usenzane hayi into efehlile bazoyibona mfowethu yabona mase ngiyatshela abantu bala ukuthi kuye South Africa igama lami ngumAlice
Okay guys, please stay tuned ngoba sizophinda sizokudlana la insizwa kakhulu. Okwamanje meet ambassador, we gonna have lunch nabo or dinner or something. Sihlale sishaye braai senze konke. Nazo ezinye insizwe sihamba nazo yabona nabo beshaya ama safe lana. But all esipromisayo ukuthi we gonna represent the country ngendlela. Uthini wena bhuti wami? Mina ngokwami siyimele Africa. And futhi sisazoyimela yonke indawo ngoba Inyaka wamabhinqa lo. Bafethu ngiyabonga for staying tuned. Sawuphila siqhubeke asiqedile. Nazi izinto insizwa zisangena nazo kodwa ke okubalulekile ukuthi sikwenza sesiqedile for now. But we keep doing ama live videos kuze nibone sikwenzakalana akukho kufihlekile. Bye South Africa.